ukuthi sesithandaze. Babelongcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Lutho molonke Nkosi siluletha kuwe. Sibonga sibabada ubukhulu bukhosi bakho Nkosi Nkosi uNkulunkulu siconza kahle ukubona inhlamvu esitha. Ngabe Nkosi kasisekho Nkosi ngabe sadliwa saqedwa kodwa Nkosi awukavumi kuze manje. Babe Nkosi sitha kwesiphakamisa lithumo siletha Nkosi kuwe Nkosi wena wedwa ngokuba Nkosi. Babe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha namhlaba Nkosi swethula kuwe Nkosi nalivele Nkosi uNkulunkulu. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha nalibandla lapho Nkosi uNkulunkulu. Babe Nkosi uNkulunkulu Nkosi siphe imvuselelo Nkosi efanele Nkosi nasesikhathi ngegama likaJesu. Lala lapho Nkosi uNkulunkulu Nkosi kwesaba Nkosi kusengama Nkosi uNkulunkulu Nkosi iba Nkosi namandla ethu iba Nkosi licontrol iba ikhona. Babe Nkosi njengoba sho David Nkosi lapho Nkosi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Babe Nkosi uNkulunkulu Nkosi siphumelelisa Nkosi siqinise Nkosi kulesikhathi Nkosi uNkulunkulu Yesusa. Babe Nkosi kwesaba ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siphe Nkosi siphithi Nkosi nemandla Nkosi uNkulunkulu Nkosi kusonzela sombuso wakho. Babe Nkosi uNkulunkulu Nkosi philisa Nkosi impilo Babe Nkosi impilo lethu Nkosi uNkulunkulu Nkosi ngokubuyisela. Babe Nkosi enjabulweni Nkosi uNkulunkulu Nkosi ngaphansi sonke isimo. Babe Nkosi uhlala Nkosi uNkulunkulu Nkosi vela Nkosi kana ukuthi ngifuna Nkosi asicele kuwe Nkosi ngaphiwa. Sindobonga lesiyaphela namandla nakho Nkosi siyakubekela namandla. Babe Nkosi sicela Nkosi inkululeko Nkosi uNkulunkulu Nkosi ukusho kweliphi Sindobonga Nkosi nasikhululeke Nkosi nakho Nkosi bangabakhululeke impela ngegama likaJesu. Babe Nkosi ukhulula Nkosi uNkulunkulu Nkosi naliphe Nkosi uNkulunkulu Nkosi khulula Nkosi bandla lakho nomkhuhlane weCovid ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Babe Nkosi uNkulunkulu muhle sifuna kuwe Nkosi namanje mfala lethu. Kuye Nkosi uNkulunkulu Nkosi simangalise Nkosi umusa nangubeka bakho ngegama likaJesu Kristu Nkosi mighty God we pray. Bingelele ibandla laNkulunkulu emhlabeni wonke. Bingelele ibandla kakhulu egameni lenkosi uJesu Kristu Nkosi. Sinibingelele emakhaya lalapho khona kuhlale lokhona iCovid so sehlukanisile wasibeka le nale. Oh kodwa sibonga ukukholwa ngoba ngekukholwa sisolo sibe simunye. Haleluya. Kunatinto nje lentitsanza bonga uNkulunkulu. Lo ukuthi yonke into uNkulunkulu nakade ayendo ngathi bekaconza uNkulunkulu ukuthi kutaba nesifo lesitawulethi isolation. Uthi uNkulunkulu nakade atinto tonke uyafunela ukuthi umuntu amkhweshise atoba naye. Ngalesikhathi umuntu asanaye uNkulunkulu bese sekuvumbuka into letinsha. Ungabona namhlanje sitawukhuluma lethu kwalesihloko ukuthi ke manje into letinsha a new thing. Haleluya. Sivusele lapha ekhaya awungaphele amandla uNkulunkulu utawenda into letinsha. Empilweni yakho kunetinto ke lesitayile thina ukuthi uyabona ngabe business behamba kahle noma simo sihamba kahle kulula ukuthi ubone umuntu ujabule nomuntu uyacabanga ukuthi hayi kungaba kahle ukuthi ngithenge involation kodwa uNkulunkulu yena akameli ukuthi into ivume kuze ukuthi avumbule involation kuye kusengala isikhathi lapho khona ngathi siqangene khona mbamba uNkulunkulu avumbule involation kungaba kulesikhathi lesisikhathi sekuthi ke manje namathele uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lovumbula into letinsha nasehlane lalapho khona lithemba lineke. Oh uNkulunkulu lo lethembekile bambelela kuye ke ngalesikhathi nakunje. Oh kana sekhaya bambelela kuye ngoba ngalapho khona uNkulunkulu adala khona into letinsha. Ungabona sifunda evini laNkulunkulu encwadini yaIsaiah chapter 42 verse 9 siphinde sifunde chapter 43 verse 19. Hallelujah. Wethembekile Jesu wethembekile Jesu amalanga namalanga wethembekile wethembekile Jesu wethembekile Jesu amalanga namalanga wethembekile Jesu. Isaiah 42 verse 9. Isaiah 42 verse 9. Buka la, tifo takucala setentakele, sengimemetela tifo letisha. Tisengakacali kubonakala ebaleni, senginatisa tona.
Verse 10. Verse 10. Hlabelani ingoma lesha kuSimakathe netibongo takhe kusukela emikhawulweni yemhlaba ninjweza ngemikhumbi elwandle nabo konke lokukulo ninetichini nani nonke lenihlala kuto. 43 verse 19. Ngenda ifolesha manje seyavumbuka aniyiboni yini ngenda indlela ehlane nemifula eligagathekile. Wo Babelon ngcwele siyabonga ngosilethelekile liplafo ngosinkulunkulu ongcwele samukela kwabuka kwalo ngosiyagama lika Jesu Kristu waseNazaretha amayili kwabithenki lo. Wo uNkulunkulu lo khulumako uNkulunkulu akameli ukuthi tinto dizethime kahle. Khuluma la ngeprofeta Isaiah. Khuluma la lapho khona kuIsrael bekufika tinto lapho khona khanza usitimo khanza ukuthi kuvela tinto kuvela kuthunjwa nako konke. Kusala lapho khona nasekwendekele tinto bavele babone ukuthi no December kaliseke. Bese ke uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu loveta tinto lapho khona December ngeke. Bese lapho khona uyavela uNkulunkulu ngeprofeta Isaiah uyabazothi ke manje batshele labantu ukuthi yenyalo ngimemetela tinto letinsha ke manje bukani la ngoba setiyavumbuka. Kunetinto uNkulunkulu lakuhlelela tona mntwana sekhaya uma lahle thawula njengalokhu phansi kunalesimo lesizwe umhlaba ubhekene nasimo nasi. Kukhona tinto uNkulunkulu lakade wena nawungadimisela ngayo ubambane naye njengaJakobo wasendlula. Uza lapha khona ngoba kunesikhathi naso lapho khona lesikhathi selele sithi manje se-isolation. So lesikhathi uNkulunkulu nakade wena tinto letimangalisako. Ubita umuntu ambitele enzaweni thita amsuse enzaweni thita. Kungabonakala wena umangaliso lakushintsha impilo yaAbraham. Uze manje phuma evelakini phuma nasehlotsheni uzalapho khona nasaphumile Abraham hayi ngoba lapho khona uNkulunkulu asataqala kwenta into khona lapho khona Abraham bekana nivutha angenani kodwa ke khona lehlangela lapho khona ke manje isolate khona Abraham kwabe sebanetethembiso unetethembiso uNkulunkulu akuniketa nyalo ukuthi kutona ngaphansi kwalesimo lapho khona sabona ukuthi kwendeka kanjani lona sekhaya bethembe uNkulunkulu ngaphansi kwalesimo uNkulunkulu vele lovula imithombo ehlala uNkulunkulu lovula imifula ehlala lapho khona kunabonakala ukunathemba kodwa uNkulunkulu otakumangalisa bethembe uNkulunkulu. Oh my God legama lebasitshele lona ukuthi ke manje asihlale ke manje emakhaya si-isolated nyana kodwa manje isikhathi lesi lapho khona uNkulunkulu aqala kwenta into khona lapho khona uNkulunkulu afika yena into etimangalisako khona mawutamconza bese uyasuka sokufuna buso bakhe ngalesikhathi u-isolated. Uzalapho khona Paul naSilas sebasejele yabo sebasusiwe ngela lapho khona bathokota khona lapho khona basaba livila uNkulunkulu bafakwe ejele lapho khona sebavele sebahlukanisiwe baba lapho khona uNkulunkulu atawenda tinto khona kunetinto uNkulunkulu atawutenda empilweni yakho kulesi sikhathi lapho khona ungasalibona ethemba kunetinto uNkulunkulu atakumemekela kulesi sikhathi lapho khona kuthola ingolesha sekuNkulunkulu ngenxa usimo sekunotho shaya phansi kodwa ke manje uNkulunkulu umemetela into letisha usutaba netinto letisha letawendeke lapho khona uNkulunkulu akazavula imithombo yemali ekhatsi ehlala. Oh thembekile baba wethu. Oh uNkulunkulu kungabo ke le tinto letinsha kufuna ukuthi uma umfana waNkulunkulu desire the new thing ngoba umuntu lo mayifisi ingolesha angeke aye kuletinto letingaletha ingolesha. Nengabe uNkulunkulu loletha ingolesha nasehlalela lapho khona simo singavumi khona. Okusho umuntu nangabe etele desire ukuthi manje ufuna into letisha kuqale kwendeke empilweni yakhe. Angeke azamfune noNkulunkulu lo ngenta into letisha. Kungabe umshado nasekhaya kuze lapho khona nasekuphelele liwayini. Lapho khona sekuhlane, lapho khona umshado sowonakele. Kwase lapho khona imali yangeqonza lokuthi manje uNkulunkulu lovula imithombo yemali ehlane. Wasuka lapho khona waphuma yedvana. Wayeke manje ngoba imali bekaconza kahle nengilozi yafika kuya wathi imali utawutala indvodzana akasha ayishomo esiqhukwini noma ebandleni ukuthi madvodzana ndawutala indvodzana yabese seyikhuluma naye ayedvana ngalesikhathi ungathi sowuvungathi sowedwa lapho khona uNkulunkulu atakumangalisa khona ngoba seyibamba imali yawo bese uyakuba phansi bemshado
wathi manje kwenteni wathi manje kuJesu manje sebadilwa yini hamba kulesikhathi ngalapho khona wathi ithemba lisabona lisekho uye uyomtshela uNkulunkulu ukuthi sekude injabulo sekude kuhlala kahle sekude impilo sekude imali mbikele uNkulunkulu ngalesimo lesikhathi mase kusabonakala egameni lenkosi uJesu Kristu basibayile bani yini lo kwafika kuMaria nalo kwenta ukuthi azayobika ukuthi sekudelwa yini bekabuka le njabulo lekhona wasakayiboza right naye le njabulo seyiphela wayifisa le njabulo ukuthi ungathi ngabe iyaqhubeka ngiko lo kwamsukumisa phansi wazayobika enkosini wathi sebadelwa yini kwaba ngiyala lapho khona le wine seligcina selendekile nasifunza encwadini ya John chapter 2 verse 4 uthi lapho khona inkosi Jesu athi manje baphathi bemshado abahambe bawufaka imali etimbiteni liwine ligcina selikhona uNkulunkulu utamangaliso ungesaba ngalesikhathi nje desire the new thing bese uyathi ke manje isource yale new thing mathi lo ukuthi uNkulunkulu lo ngakhona kuvula imithombo yemandi nasehlane sikabale silandzelako point lilandzelako sukuma matise uNkulunkulu uyabona isikhathi lesiningi ke kusinafika isimo lesimo sesende ungathi ungaphunyutwa ungabheke kulutho ukuthi beningasuka kuwe ngokushayekile kodwa ke suma sikhuluma naNkulunkulu ushayekile ungabonga nakumbe enqathini ya makhosi lalapho khona Elijah enyukele ensabeni lalapho khona bese kunesomiso eveni lesomiso bese sethe 3.5 years uze somiso lalapho khona sesihlasela live lalapho khona lelive bese livele linkinga sekusomiso yonke into ifuyo seyivele seyifa khona lapho Elijah wakhuluma enqebeni yakhe wathi hamba uyobheka ngaselwandle yena bese wenyukele ensabeni iKhameli wathatha kuso bakhe wafaka emadolweni wabe siyakhuluma naNkulunkulu lo ngabona ngemehlo wabe sekhona lapho ukuloko esikhombisa ingekusolibika solibika ukuthi akhona kalutho ngana sekhaya akukhathalekile ukuthi ungathi ubona ungathi akhona kalutho kodwa qhubeka umbite uNkulunkulu matise uNkulunkulu nangaphansi kwalesimo uze ngokuyathi lapho khona solihamba ibile njalo njalo ibile njalo wathi lokho esikhombisa sayibuya yathi ngibona lifu lelincane lengangesibhakela semuntu livumbuka ngase wabasukuma ngoba kumele kube khona tindo leNkulunkulu lakaqala kudisho lakaqala ukukhombisa khona lalapho khona nasenomsebenzi nganasekhaya ngaphansi kwalesimo mbite uNkulunkulu thatha buso bakho umbele phansi ufune buso kaNkulunkulu kelani indawuphiwa kusho inkosi Jesu yini leligama lesikelani kude umuntu lokwacele kalethi into sesekhona ucela ngalesikhathi sokushayekile ngalesikhathi into setingekho kodwa khona lapho uthole amandla ekusukuma ucele uNkulunkulu lovula imithombo nasehlanga haleluya sembekile uNkulunkulu ankhohla inceku Jakobe usana lapho khona nasasaba umnakabo encwadini ya Genesis 32 verse 9 na 10 usana lapho khona wasaka safikela umuntu kwesaba ngenxa usibeka sathi ubhekana na Esau le wagcina mphambalili ngakutibulo bakhe usana lapho khona nasabona lokusotha udibana naye sasubeka labani uthi hayi uyevandvala ulili uyaphakama uze utangibulala umnakethu ngamendadona uyesuka lapho khona weweta yonke into lanayo uyehlukanisa lapho khona wentatabatakhe ukuthi manje ushobula kulabala beluseletini uthi ngibosana dibana na Esau nimtshele ukuthi manje uthi Jakobe inceku yakho ke manje lokhu konke kwakho konke lokhu kwakho utama kuthingcengela emna nasekhaya ungabe uthingcengela ithemba uNkulunkulu kulesi sikhathi kukhona tinto lotawukhanza sokulenda ngenxa usiyadingengela nje kulesimo ngalendlela lesesimo kodwa ukhona uNkulunkulu lo ubheke ukuthi ungabe uncenga lutho kulomhlaba kodwa ke manje wethembe yena ngaphansi kwalesimo sembekile uNkulunkulu lesifunza lapho encwadini kaJakobe uze encwadini kaGenesis uthi manje Jakobe wathi kusesenjalo kwasalapho khona sokuhambe konke nebona bomkakhe sebahambile bafati bakhe sebahambile sebewele bangesheya wasala yedwa ngoba uNkulunkulu lo sebenza nge-isolation ngalapho khona ungathi sowedwa nalapho khona ungathi bonke sebakuflathela nalapho khona ungathi emndenini sebabulahlile ngalapho khona ke uNkulunkulu athola isikhathi sakhe khona ngoba sekuthulile thandaza lesona lesikhathi nasekhaya funa buso baNkulunkulu ngaphansi kwaso lesi sikhathi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha thina takho tawubiselwa thina takho tawubiselwa lapho khona ungathi sekumnyama uthi wathi sasenjalo Jakobe kwabese qhamuka ke manje kukhona baNkulunkulu ngengilozi yaNkulunkulu yabambana naNkulunkulu yabambana naJakobe usuku bonke
bambana naNkulunkulu kulesi sikhathi lesalapho khona ungathi awusaboni ukuthi kwendeka ngalesi sikhathi sayedwa baba ngelapho khona ipresence yaNkulunkulu ifika wathi Jacob haya niyiyekele njengalokhu senkule simo lesami sayiyekele ipresence yaNkulunkulu ngoba ngiyadifuna into letisha ngidifuna sekuhlahlekile setewelile lethu ngoba vele sengidinikele kumnakeni nyalo sengifuna into letisha kodwa umthombo wato letinto letisha uNkulunkulu ngeke manje ngeke ngisabiyekela khona baNkulunkulu lengilezo yaNkulunkulu yakusala khona nayibambele nayo usuku lonke kwasasa kuzakubusa yathi ngiyekele ngoba sekuyasa wathi Jacob ngeke ngize ngiyekele ngakangibusisi nala sekhaya sizinga sibusiso kulesi sikhathi sibusiso nawo bebasikhonza kahle basemvulo sibusiso ngemandla yiforce yaNkulunkulu lesebendelana bokuthi kube kuhle kubantwana baNkulunkulu Jacob wayikhonza kahle kuthi noma inkomo sekungasekho netimvu sekungasekho nemakamela sangasekho nabomkake sebangasekho kodwa ke manje nakunesibusiso empilweni yakhe konke letinto utaphinze futhi kukhumbuke kabusha ngeke lento yakujobela kwasala lapho khona abantwana sebafile nako konke sekufile wabe siyohlala entaleni wabe sunamathela uNkulunkulu ahlala bafuna ipresence yaNkulunkulu ngemasaka bathithelana ngemlotha lokufuna kukhona baNkulunkulu netitho baphambi kwaNkulunkulu ngalasekhaya kulesi sikhathi ngiyablema funa kuze baNkulunkulu namathela uNkulunkulu nomungathi indlela isabonakala nomungathi bese kumnyama ngathi akusabonakala ngalasekhaya namathela uNkulunkulu desire the new thing funa into letisha ilengadelele into letisha noma kungasabonakala kusokungathambanga kuphi setingathamba ke uNkulunkulu ngalesikhathi wena tabatakho setehlulekile sembekile uNkulunkulu ukubhekile kulesi sikhathi lesi sikhathi lapho khona sasayisolated sesihlala emakhaya desire a new thing yabona kulesi sikhathi lesi ufuna ukuthi usiqaphele ukuthi nasathane naye lo vama kwakha timo uzokuthi towakheka into lesha kodwa le yakhe sathane ngoba Jesu uthi encwadzini yaJohn 10 verse 10 uthi manje liselatela kwebabulala nebhubhisa kodwa mina ngicela ukuthi abantu babe nekuphila babe nabo kucicile nasathane naye usakafika empilweni yemuntu leconzile afikele ukuthi utovela into letisha letimoshako lempilo kodwa uNkulunkulu nakafika ufikela ukuthi timvo letiphilako letivele empilweni yemuntu bese tiyaqala tiyavumbuka kungoba Elisha usalapho kona nasathandaza baqhamuka imvula yabesiyana ngoba nangabe uNkulunkulu kunetinto letivele tinto letawuletha kunqono letawuletha ikusasa lelingqono kungabe kunqono ukuthi simfune uNkulunkulu esimeni nokuthi bese sifuna indlela tebumnyama esimeni kungabe Jobela lesikhuluma ngaye wabe sesoba nefamily le madoda kathi lamahle kunalabeka nawe eqaleni ngoba wabe sesofuna ingo lesha wayifuna uNkulunkulu ngesikhathi lapho khona sehlala ora wafika sathane ngemkakhe wathi ethuka lo uNkulunkulu ufe kubekanye nasa singaphansi kwale simo uNkulunkulu ngabe kusasita ngani ukuthi bese ngabe simkhonda na ora wathi Jobela I desire a new thing, a thing that will add value in my life. Mfuna uNkulunkulu mfuna letinto letawuletha impilo kulesi sikhathi ona sathane ufuna ukuthi kuvele izinto letisha letawumosha impilo yakho kulesikhathi lapho khona siyayala abantu abasha kulesikhathi lapho khona ukhanza lapho khona zongelithuba lapho khona so uvungathi ke manje ngabe uya-adapta ke manje kule system yale live nasekhaya sathane ufuna kwenta izinto letisha uhulumende noma savula emasango sithi siyaqhubeka sithi enkonzweni kwanze ukuthi umuntu sowutane the new thing so lesisha hawu lo moya sokuthatha sisem hawu lokuthi nje sakhona emalanga emaviki lamabili wena sowutane the new thing leta destroyer lempilo yakho kodwa uNkulunkulu sibitela ukuthi manje sidesire into ke manje letawuletha ivele kube impilo yethu Jesus balekela feature kulesi sikhathi lapho khona bodokotela basenkonzweni manje nyalo sewusevele so ufuna feature bonke abantu banema boyfriends nawe sowufuna feature nawe sowufuna bane yakho lapho khona tathanga zotholeke manje sisu lapho khona nalesisu akwanda sesiphikwa kwanda ukuthi isasa lakho lapho khona nasekuvula ikora wena sowumele ukuthi ukhulise umntwana desire a new thing that will add value into your life funa into letawengeta kungcono empilweni yakho kulesi sikhathi funa uNkulunkulu lo tawuwenza imithombo yemandla ehlala
bheka ke manje into lesha seyavumbuka kudala into lesha lomfuna uNkulunkulu utavumbuka into lesha mntwana sekhaya egameni lenkosi isolation ke manje mntwana sekhaya niyo lefuna into lesha letha into lesha naNkulunkulu uthi Petro lapho khona incwadi yaMateyu 14:11 usha lapho khona nakabona lapho khona inkosi Jesu ihamba ithethi kwemanje uthi ke manje I desire a new thing. Uyatha lapho khona angizange sengibona ngizange sengiwena umangaliswa ngizange sengilethe indumo uNkulunkulu angizange sengilethe into letawuletha indumo uNkulunkulu kodwa ke manje imali ithuba ngiyalithola nyalo sengifuna buso kaNkulunkulu ngoba manje wabe sesoyakhuluma ke manje wathi Nkosi nangabe kunguwe ngibide ngithi nami ngihambe etiko lamanje kungabolele lenyephuzo lemcoka i-interaction ukukhuluma naNkulunkulu umthandazo kulesi sikhathi entwana sekhaya ngoba sikhuluma nje ngeMaria ukuthi emshadweni wasekhaya wabe suyaya uyosho ukuthi sebadelwa yini interact with God lesikhathi lesi khuluma naNkulunkulu lesikhathi lesi nalapho khona into tingavumi kodwa khuluma nalapho khona kudlale nalapho khona imvula ingekho nalapho khona lisemba lingekho kodwa khuluma naNkulunkulu kusona lesi sikhathi entwana sekhaya yini ukuthi ukhulume naNkulunkulu na yilokuthi ufuna inkolesha awusifuni lesimo leso kusithatha sinje empilweni yakho ufuna inkolesha na ufuna inkolesha iya kumthombo lo letha into letinsha kuNkulunkulu igama lakhe ora khona lapho wasinonyalo I'm desiring a new thing ufuna inkolesha kulokuthi mangaliswa kwake wendeke ngami wasinyalo sengifuna inkolesha wabe siyaqala uyakhuluma wabe semloko kuthandaza ngalesekhaya ngoba kuthandaza ukukhuluma naNkulunkulu wabe siyasho ukuthi inkosi ngibide nakumuwe ngibide nginte ngihambe kiwe manje ngoba kukhona ngalesekhaya kusebenza esimeni lesimo lamani bekasimo lolwandle bekusimo kukhona ke manje kufana nenhlanyelo lendlu lamithi ukuhlanyela esimeni kuze ukuthi utomila bese kuletha umangaliso nengabe kude simo ngalesekhaya awuyuzi ukubone kukhona kuletha umangaliso kuma kosiluma kodanyela labakhona kusinze emgodini wamabhubesi sikhuluma ngoShedrack labakhona kusinze emlilweni ngenxa ukuthi manje babeseke manje bathatha bafaya isolate abawube kwenzaweni yekufa bakhangalisa ukuthi uNkulunkulu isolation ngalapho khona mningi khona nalapho khona ungathi ke manje sasivinjela ukuthi siyokhonta uNkulunkulu mningi uNkulunkulu emakhaya mningi uNkulunkulu ekamereni lakho mningi uNkulunkulu entsabeni senyukela entsabeni mningi uNkulunkulu emthandazweni wakho kulesi sikhathi sebenzisele lithuba uthi Petro manje hayi ngiyala kufitha ke manje bafunzi bahlela basho lutho mina ngiyaphuma nyalo ngiyathi isolate nyalo ngiyehluka wamimenta wasenkosi nakumuwe ngibini wasakasa sithi Jesu boyuwoda ushithi inkosi yasasikhuleke yasasikhuleke sitawuphiwa nyalo nasihamba ngekhola ukuthi siyahamba ngekhola ngikhumbule iculo ukuthi siyahamba ngekhola usiyalizwa livi lakhe uyasondla usigcina hayi God hallelujah wathembekile uNkulunkulu nalesi sikhathi ngona ngithi desire new thing hallelujah khona uNkulunkulu loveta tindlu letisha nasehlane take a step of faith phuma ungabe solukhopotha solubhekise emehlo phansi noma ngabe isihlobo sakho sesihambile ngenxa yeCovid noma babe sohambile sosele wethu umali noma ngabe ngake sohambile sosele wethu umali noma ngabe abantu abakho sebahambile sosele wethu njengaJob kodwa manje ufuna ubuso kaNkulunkulu ke manje desire a new thing ngaphansi kwalesimo kungako kwendeka kaJob kwabe seyashintsha into ngoba uthi uNkulunkulu ubheka ke manje ngani babe manje ngidala into letisha ke manje awunakini seyavumbuka my God uNkulunkulu nakatona into letisha udzinga umuntu emkhathini mana emkhathini umele ifamily yakho mana emkhathini umele livela kini mana emkhathini umele usendo lwakho ngenxa ukuthi uNkulunkulu nakatawuletha inkolesha umele ukuthi kube nemuntu emkhathini ungabona mali yawo bese uyabika ukuthi sebadelwa yini waba umuntu emkhathini lashintsha thina ungabona Elijah wabe sesoyabe somu emkhathini wafuna buso kaNkulunkulu lashintsha thina somiso saphela ungabo kulesi sikhathi ngona sekhaya
kudingakala umuntu emkhathini ungabona Hezekiel uzalapho khona makasasigodini samathambo lomile kwadingakala umuntu emkhathini wathi uNkulunkulu hey Hezekiel profeta ayithiwa namathambo ngabe lesikhathi umntwana sekhaya kudingakala wena ukuthi uNkulunkulu akusebenzise phasa lesimo emndenini wakho phasa lesimo empilweni yakho kuze ukuthi uprofeta ethiwa lesimo salempilo yakho khuluma ethiwa lesimo empilweni yakho mayibaba sikhathi sosehlala umntwana sekhaya sikhathi sekuvu ngathi ngawuyayekelwa wena usuyathunukala sekubuhlungu ngathi ngaba usasho lutho uNkulunkulu ubheke ukuthi ukhulume ngaleso sikhathi uNkulunkulu ubheke ukuthi wena lutho ngaleso sikhathi lapho khona kumbula lomfaqo yasasele nekudla kwegcina kuza lapho khona umprofeti nakafika manje ngicela ukuthi umnathise sokwendela ngicabano uze maka kakhuluma uze hey lezi sekusele flaha nje wegcina ukuthi manje nami ngipheke ngidle bese siyafa lentwana uthi hey ulungile ngiyendela mina kuqala uNkulunkulu kakhulu untwana sekhaya nasona lesi sikhathi lalapho khona ungaze usabona ukuthi sekuhamba kanjani lalapho khona ungaze themba kalisekho nona sekhaya kodwa usebenzisa wena lonemandla amancane wena losuphelile wena loshayekile kaphinda sebenzisa wena uNkulunkulu desire a new thing noma ngabe sekumnyama noma ungabe usabona kodwa ke manje ufuna into lesha ngaphansi kwasona lesimo Oh Jesus lento lesha itawuvumbuka nona sekhaya kungaba ronto wasendulo kwasalapho khona sakashayekile indodza yakhe seyifile lapho khona wasahambile washiya nelive lakubo wabesiya isolate wabaseveni ke manje lingesilo lapho kodwa khona lapho wakhuluma emanzi waze ungasancengi makadala uNkulunkulu wakho sekaba uNkulunkulu wami washintsha into tandeka thini kwasalapho khona ngoba inqoka indzabe ethatha sinyathelo noma into ingavumi emothini yarutu chapter 2 uthi abe siyakhuluma ke manje wathi manje makadala ngiyacela ukuthi manje semane ngiyokhothotha kule ngamane ngifumana umusa yabona uphume ushayekile phume lapho khona simo sesingavumi kodwa waphuma Ruth ngale sekhaya ngwathi uthi ngibane igama lakho wathi ungaphuma nawe ngaphansi kona simo ungaphuma nawe umfuna uNkulunkulu ngaphansi kona simo ungaphuma uyokhothoda khona lapho khona le corona seyihambile yavuna yonke into lengaba lisito empilweni yakho kodwa ungaphuma uyokhothoda kawushintsha impilo ngaphansi kwasona lesimo utayibona injabulo impumelelo utayibona breakthrough utayibona ngaphansi kwasona simo desire a new thing desire a new thing lapha ngakalimbona ngoba manje hayi kwala wasayi angiphume noma nje angiphume sale ngiyokhothota ngoba phela sikalimi ngiyana sekhaya kude sivuna kude longakhomba ukuthi lokho kusengangisida kude longakhomba ukuthi lokho kungayibuyisa injabulo kodwa ke uNkulunkulu ubhekile ukuthi uphume uyokhotota ngoba kuye uNkulunkulu kukhona kuye uNkulunkulu kuhlala khona kungabathi hayi uNkulunkulu ohlala khona uNkulunkulu lo omnipresent lo hlala khona sonke isikhathi Uze kakhuluma kuJoshua wasendulo uthi Joshua ungesabi indaba nawe noma ngabe ngikuphi la uyakhona uthi akababala ngenxa ukuthi akathi noma kutaba necorona noma kutaba nani kodwa ke manje uthi indaba nawe noma ngabe ngikuphi unathi uNkulunkulu ngaphansi kwalesi sikhathi ngaphansi kwalesi muntu ngasekhaya ungalathi ithemba lapho khona umsebenzi uphelile ungalathi ithemba mfuna uNkulunkulu lesi sikhathi sekufuna uNkulunkulu lapho khona ungathi sekwentekile konke ungathi impilo yakho seyaphela mfuna imbamba ke uNkulunkulu funa uNkulunkulu desire a new thing funa into lesha etawubuyisela ivelo empilweni yakho funa into lesha lapho khona sathana bese uyaletha into letisha letawubulala impilo yakho kungabona umkaJobe besuletha into lesha kungaba uIsrael usalapho khona Moses adesire into lesha wenyukela uNkulunkulu uyafuna khona abaNkulunkulu uyafuna iconstitution kuzokuthi ke manje babe sive kuzokuthi babe nemiyalo nemithetho wenyukela ke manje wehluka kaIsrael wenyukela enthabeni for 40 days and 40 nights babe ngalapho khona ipresence yaNkulunkulu yenza umangaliso bavela into lesha bavela inthando yaNkulunkulu imithetho leshumi iwehla wakanda uIsrael phasi yena bekangadesire bekangafisi into lesha letawulethi ivelo empilweni yakho kana uswakhe isithombe zethu segolide so ufuna ke manje into letawumosha impilo yakho kodwa uNkulunkulu ubhekile manje sekhaya awungikhohleli lutho
Abese ukhuluma kusiso ti Abraham. Oh. Nasehlane lapho khona ngathi awusabona ngasoselele kokugcina. Khona uNkulunkulu. Lotawenda thina utakho tifana nemafu. Lotawenda thina utakho tibetinini njene tingale tesibhakabhaka. Lotawenda tingo tibetinini njene silaba saselgwini laselwa. Thembekile uNkulunkulu ngicela ukuthandaza nawe kulesi sikhathi. Khaya noma sekhaya ngicela ukuthi umethembe uNkulunkulu. Yekela lokulila lengekhasi lokuletha ngisathana. UmkaJobe kwenteka lokho. Walingisa lo ngabe nawe socabanga nekuyenda ngaphansi kwalesi sikhathi. Wabese uyalila emva kokulila wabese sophakama ukuthi akwethuke uNkulunkulu. Ntwana sekhaya utawuyekela khona na utawupha ukulila. Ngisusilalela lesimo nalokuhleba kwesithe endlebeni yakho. Ngenxa yesimo lobhekene naso. Funa uNkulunkulu ngalesi sikhathi. My God. Sesiyathandaza kulesi sikhathi. My God. Babelo ngcwele ngegama la Jesu Kristu waseNazaretha. Na umbukeli ngosekhaya ngegama lika Jesu. Baba Nkosi uNkulunkulu ngcwele Nkosi sifikile Nkosi kuleli hlane. Baba Nkosi uNkulunkulu ngcwele Nkosi silunyuliwe. Baba Nkosi ekhoneni bakho Nkosi